tang te kardom kadu awi karbiang long arat an penti east west di masa arat pansami nang litum pan puthot nili video bonda pon thulo labang so video nili nang litum pan ache share kang tung chipati ni gang tung nang litum pan stami lap an penti nili labang so video lake mane dak 14 nong korkan thik constituency long non 2024 MP election result adhu an penti ladak BJP Bharatiya Janata Party Morsing Tiso long vote kan si kilong ma anpente all party leaders conference APHLC jai katharsar IS retire langi kan si vote kilong ma anpente long an PSC khai ma lo so puthak banali tum paneli lamthi si hini long thang chiser kang tung kaduga we courting you from stami anpente ladake 14 nong korkanthi constituency ladake PS ke dake polling station ke 36 polling station do anpen 36 polling station do anpen ke haraghat LCC puri la friends de haraghat LCC puri anpen tiradak non kechari bom local MSC la ke dake rajitisu la ke lang li Karbiang Turmas Council long chairman porsi la daga bang mane hokpet alam ke dak non phong 2024 MP election adhut bang mote APHLC all party leaders conference MC leading pondelo high pondelo anpen sikhai pon ma bang mote nili nang itu phananang than pon pon pachini pon po anpen long thong 36 PS long pen APHLC long ko an PS sikhai pon ma anpen te BJP longkana PS kerem dunma antenela bang so puthak sang le dofanili pini nang pachini ponpo to tangte kaduga we korti injir do antum stami la bang so video nang litum ki champion cute an nang lang pu sini neng che thelo an pete nang litum yong si nili channel long aki milang pete nang litum ke thek long ki milang pete nang litum nili channel tengni ne pin pe nang litum nang subscribe don ik thah la bell icon nong ber ignoi an pete nang litum nang support ni na pete la ne video publish arleng nang litum tamyang theklong po sikaduga we east west Karbiang long penti masa ratum stamina che than pontu sina atante friends tum miling than pola dake amake nilitum 14 ong korkanti constituency gela dake total BJP tum vote kilong ka anapute 500 or 7509 labang BJP tum de Bharatiya Janata Party tum anpendu thula APHLC or all party hill leaders conference tum ka vote kilong pute dake 8493 ladak bakel APHLC hadelo la BJP ko anmas krem lo labang so 14 nong korkanti constituency long kete da krem ke BJP tum krem ke 984 vote pen BJP tum rem no nikdelo friends tum hokpet ke dake 14 nong korkanti constituency long ke all party leader conference ha ikdelo anpente ladak bang ke 14 nong korkanti constituency long ke mane nilihin pendela ke nilihin pen kichini ateng sin nilita ne kichini ateng sin nilita nang thanan than pola da bang mote 75% asana abang avut bang mote APHLC huda mili arleng karbitum avut ki athema da ke karbitum si majority anpente lasi da bang ke APHLC khaide athe bang ke nili matha teng te lai ma mane karbi unity do nei la hilam pen mati di mane la solame sida bang mote APHLC haide bang ta matha rolo namitum kadu hanta la siaro non nili 36 PS kisuman long bang mani nili nang tanang nang paklang nang than mon po long ko kai kon an make mane dak bang ke pudam mote non mane rachari benil madi ruling party pudam mati di ruling party BJP ko son sikrem der na asure de mira dar mang di mane korthani constituency lo kopison koson peni office sami munit non athum ni tum kema thak chila rajani pen munitum kema tha parsik dam ki du pena joini pen da korthani constituency lo stami APHLC si haider lo abdera chare song Bharatiya Janata Party bang remundet si dak bang ada jala pusi long leh kado wetana litum tame Karbiang ora tum sa chini thai punang litum tame social media long nane klang mati di ilitum all Karbiang long konta si haima ampe krana constituency si haima official situm labang salambang ilitum chinu mati di
tang difference to mane 36 ta ps mate di 36 ta ps pute mane porla ma donang itu mane thani lat ma di lasinili ilong long ni ps on ni lang manang than pon nang than pon jajai po laba kinili ke nang itu manang pachini poni ke lake konala dokmuka jr b6 b6 driving long driving long an lo epslc tum long ke 400 APHLC all party leaders conference lake APHLC jaika thar ko an lo dak dokmuka junior basic school long polling station ko an gelong lake 400 la pen BJP tum kan ko 96 vet athema lake dokmuka junior basic putelake ilitum kitching hon Karbenglong Thomas Council Chairman Rayitisu polling station al kede Rayitisu sar khai polling station no la ke Rayitisu sar really tum korganthilong local MEC polling station no ke long ke BJP ke 96 la pente FSLC 400 lasta isi interesting alam friends di mane in local MEC dim yosi lanwet chai nei telata mathai mil nuthulang la pente dakmuka jr mane junior basic left wing bank on BJP longke 174 and 20 APHLC 339 la dita left right dola la bank local misi polling station stamina dakta mina adimelong ata APHLC tumsi haidat local misi polling station ta episode tu saya lalu all party leaders conference si athema ili mathada mathe daka minadin potke local misi minadim mina playing isana mina vote piek no ke BJP chhaima takale dhana mana son RLC mane tharle phaglo dak pini korkanti constituency lang ta mne tu mathadi tulang lapen Renughat LP school right wing stami BJP ke 137 wet kelo lapen APHLC lang na bote 274 nang thakona different odi 274 pen 137 dakta EPSLC ay delo ante borpung nong wan Chandra Singh Tisu LP school ladak BJP kilong kan obate dake BJP ke 88 vet an pen EPSLC ke 403 laka tok nai la belang no supen apar jagalo borpung ke ilitum kaduga we Karbenglong rat atum stame chini thai po tokodin dake gari motor cheleng e anpente tuarawi miawi lapente nedawi mati da so jagar ke di so dastame EPHLC haidelo sambil langsung English medium right wing laba ke niliang itu manakan pura sambil langsung bang de like one BJP long ke 149 and pente EPHLC 366 like EPHLC hai dimas lang sang tan po and pente ke langzon LP school long stame BJP ke 169 and pente EPHLC 221 mana different thing difference tum kalang friends tum ad nili non hini gitu mah polling station nili nang itu mana itan mana mana toksisi lomsen di lapen bilughat long tame korkanti constituency bilughat PS long an mak kilong dun la solaman nili yang teman ilong long ni bilughat polling station alam nang nili pontu po ande bilughat LP school left wing long BJP kan along 228 and pente EPHLC ka ano kelong ke 467 nata different jadi lana different dalang EPHLC fan tung support bang do and pente dutula Bilughat LP school right wing BJP 228 and pente EPHLC 118 pubang difference undi 118 Bilughat right wing BJP long at 228 la pen EPHLC 118 and pen EPHLC 128 ilasana different hedi mane langdam pute mane la soteng a reserve pute di mane non la ruling party tum stami 14 nong korkanti constituency long bang ke isi ke phere mimi angdeng asonano phere mimi angdeng mane kesan pudang po mane si ruling sarkar putela tum ayakang tu ayat ta claim un rat phanta ke claim ke dam amosa yat development facility tu pustami
ruling party Bharatiya Janata Party si council asjari bom pa fit stami nona 2024 nona thu MP election koson si 14 korkanti constituency long kerem thop dela nameti BJP phudundi pino ruling party tum APCLC long la solam bang itum mathana parsix ne nang litum tame comment of pidonik tha la sila dake 14 korkanti constituency long ke BJP MEC ta dolo la que no la sulibom con silong dun bom lo an pendera da ko puson si kerem dela efficiency ko puson si khai dela bang salam hedi pudamte da ke 100% efficiency sai di flip atum ka percentage ki me ki long ke ong pen litu matha damte da ke non next election stami ilitum LEC election hargat angkang election stami da bang bute hargat elitami non next ke efficiency si khai phan angring thipik an pente mane nanglitum ta chini lo theklong lo kupuson koson mananglitum mane kisuman alam nang ser lo anta apor alam do kok posinilita kaduka we long thongkebra therok pen BJP long thongkebra therok polling station pen mane lan kilong phai bang than del to teli ban ni pom lang than del lo la silong thongkebra therok pote efficiency tum long ko anok khai ke labang ke 26 ne ko anelom si efficiency PS haidel friends tum di nasi kalang lo kadu ko bitum stami mane isi karbitum nona dhua majority karbi mane khai ke ching hon ili khai sentiment ajani me si mane korganti constituency long stami ili karbi rat ko mona ka joni si dakta efficiency khai del friends tum tangte edi kalang lo total avut kilomba nilinan thong than nang than montula BJP ko an besi kerem hapute BJP kerem Omar Singh tisu jai kathar long kerem dun ko an lo 984 la pente APHLC all party leaders conference tum ladak korkanthi constituency long pen ke high pon ke leading ke lake 8493 an pente BJP Bharatiya Janata Party tum vote kilong dun ke 7509 different ulang difference di tangte kaduga we according youtube stami mane nilis stami nonitum phan PS tino banglan an bang thandak onidelo mane aporlam du lasi kaduga we phan stami nilhin pen khai kiching hona kardom padir puntolo kardom an peti domi thakmi puthot arni li ilitum chitong thuna kardom